Yamira talifusan yo masia wawai mi fefu Yahobu. Omuso dedagu tolo folo kaisya mizui makhandre balala halewe basa dede bakanal YouTube YKB bahasa Nias andre. Sito bali angrenuada makhe sino mufana bambuku renungan wasiat sito bali tuho yaya da niha solohe turia. Tehale mora bazura Filipi fazadua ngabua si feleziwa irugi ngabua si 20 eva. Basiaan yang renusida tehale mora bangabua si 20 rua. Imane badae bafale farei ia sino mutandra. Banomi ila wa avegu ia. Hule nono abenamania. Bahalewe baduria somuso dedandre. Yamira talifusan yo masia bagi neta si soita yadaa ba awas si bai kheda wa maema turia khena talifusada dra aweda gofu hezomane soira. Tafanari-nari yai duturuda ba HP ba bagi neta da yai ba nola tema. Faba si bai meluono menromane saai bagi neta waulo. Na mufaema duria basi ofana mualui niha. Haniha niha sitola mama sau turia dae. Lei nene balai alesi. Muguna niha sitola mufaduhusi tede. Badaro malini basoda malhe taila wa bagurunga sowaulo. Bau masia yombakae duriania kembanua nia keriso siso bavilifi. Ena bai abu dedera bai abu matira bere durian nirongora sifahai bazalua khewaulo. Yori gevanura nesidedenia waulo bazura sedena ifauhee. Fefu ngawale pangerangirania bafamatinia kezoaya. Andra beredae moguna niha nifaduhusi nia tede babolohe sura andre babilifi. Bano ifili Dimoteo sino hule ono khenia sifagele gira era khenia basa ngomasi egei banua nia keriso babilifi. Yamira talifusen yo masia yaitandre maafefu no ikau ni tasoaya tobali niha solohe turia. Solohe turia somusodede baniha sifasui ya ita. Soroyo moda ira aweda balala halewe bagofu haniha ia sifaluka ita. Badata sofu badededa zama sana. Hadia ya ita andre sinruhu niha solohe turia somusodede. Nifaduhusi tede lo walangi ba nifaduhusi tede sanema turia nifaemada. Bahadia sogai badededa wangomasi niha sifaluka ya ita. Fanofuandre ya tobali kangrenuada samesana. Yamira talifusan yo masia irugi da kangrenuada maghe boy olivo ami bo subscribe like bami faya magoi banaweda tanebe ena fauma tangrenusi daromali lobalangi yaitolo ita soaya Yahob. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.